छुपालो हम तेरे क्या रजाए दिल तुमसे और जाए पास आओ गए से गालो अक्सर ऐसा है तुमने लोगों को बोला ना तुम्हें कैसे तुम मेरे जब से है तुम क्या है छुपेंगे तुम अब बात है आपसे है क्या तुम्हें क्या हाँ तुम अब बात है तुम पीपल है तुम अब बाला ना आपसे है तुम मेरे Apa petangan lo mana? Kadang-kadang masih ada. तुम मेरे आपसे है क्या तुम अब बात है जिस पे तुम प्यारे होते हैं तुम अब बात है आपसे है क्या तुम है क्या Babu deh, bawa data, bawa. Bawa deh. Tadi kumat kalau saya. Pas parah kalau saya ngerti, ya saya ngerti, aku saya ngerti. Saya nawang. Awal anak India tu sedih menggending, Sedang gede, gembira menggending, Gembira menggending. punya kayu menggending. berarti ada perbedaan anak India nepuk punya kayu, dia anak Bali. Oh, aman anak India ada punya kayu menggending. Kamu anak Bali nepuk punya kayu. Pencah, Kalau nak kenal aja anak India, mencuin. Gendingin maksudnya gendingin. kok ini kan apa? Gendingan. Bisa jadi. Gendingan lagu India di lagu India. तुम अब बात है आपसे है तुम पे Ngatang. Kasih lagu. Lem, ingat. Dia wakil maju 4 tahun di India. Udah digait. Sing dagang canang gitu. Hello. आलू no Lasan. lasan Ini lasan apa? Bakal pada jenis sih, Bang. Lasan. yes Jajak pas jalanan. Tak jenis masih jahit. Apa jenis beberapa Kerelie. Di aman kau banyu. Baby ae tere papa tumbuh to samhara. Dil se nihara. कोई सजना हम तेरे जुदा तुझे अमन में तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो Angling Dharma. Ada angling dharma. Masih menyamuk Angling Dharma ya Tumiho. Lendi, tumbiho di India. Angling Dharma. Lapangan. Aku boleh kali kasar awak. Lem. Mati lagi. Sudah. Apa bu? Kena aja ngomong. sebentar tadi saya cakapin dia tak mengerti apa dulu cakap Kecap. cakap tu Malaysia you know Malaysia Malaysia. Ya. Upin Ipin. Oh, awak Upin. Oke kakek nih. Datuk jago angko. Lem. Yang bisa ngomong Malaysia. Iya, awaknya 60 lah di PG mau Upin Ipinnya misi. boleh sekali ya Saya bisa bahasa Malaysia. oh you bisa cakap Malaysia Yo. Jangan jalan ini. Paling halu ngomong jalan Malaysia, bahasa Indonesia tuh ganti tangannya di dogen Malaysia sih. Contohnya? Apa? Tadi apa? Apa? Siapa? Tadi siapa? Di mana? Di mana? Tadi di mana? Ayo, pantesan Pangeran Canggih ada megah di Malaysia. Ya, apa tuh? Melapor ke polisi ini. Ada masalah? Oh, Pak, saya diperkosa. Melapor polisi ini. Di mana? Masa
Sing di mana Pak? Saya angkung ke. Yang seke, sak-seke kelawarange. Sen di mana cuk muah konyol. Lah bahasa Bayan tuh dije bahasa Indonesianya di mana? Terus saya siapa mau cakap? Saya. Iya, cakap saja. Saya. Saya mau mempetel sama ya. Kata bahasa Belan konyol. Bertanya berbicara dengan dia. Ulang ambil pelajaran dan Ya, ulangi saja teman aku. maaf ini bungutnya agak ungus. Itu bunga. Ya ini bungut 12. Ternyata di Bali ada bunga 12. Ada ini pintil semua. Oh, itu pintilnya. Iya, pintil. Oh, boleh saya pinjam bungutnya? Siliang. Hari tua kesiliang. Pakai apa? Pakai 12 bat di Malaysia. Pakai nyawang gitu ya. Wih, jangan serbu. Kapal-kapal yang ngomong memang ngedekin ya. Ngedekin itu apa? Tapi kan cantik. Oh, cantik. Dia sangat ngedekin. Oh, berarti saya ke Bali, saya ngedekin berarti saya cantik. Ya. Oh, kalian tuh di Malaysia tuh tonya. Apa tahunnya di Malaysia? Pangeran. Aman. Ada tahunnya Bali, apa tuh Malaysia dari pangeran. Kalau ke Malaysia, saya tonya begitu saja. Ya jangan macam-macam sama saya. Nanti ya kangen caru nih. Jangan tahu. Nanti gede gayanya. Gede baiknya. Bahasa Malaysia kok ngalong. Ada bahasa Malaysia gede Saya baiknya. ada lagi di pinggir ada. Long-long kemana? Indonesia, Malaysia, sama-sama rumpun Melayu. Jadi ada kemiripan bahasa. Sajan saya belajar geografi itu Indonesia, Malaysia. Satu rumpun Melayu berarti Indonesia dan Malaysia menyama misal adik kualon. Memang punya apa misalnya di kolong? Ya berarti ya sama saya cocok sama Mitra. Aku ini Kailo yang cakap begitu. Jangan. Kenapa deh? Kenapa deh? Dia sudah lama di Bali. Oh, saya sangat lama di Bali. Sama. Lama? Sama. Lama juga? SD lama 2 tahun saya. Kelas 1 lama, kelas 2 lama. Saya kan naik 1. Lama saya ini lama dia lain. Dia lamanya mengeluh, saya lamanya blok saya naik kelas. Saya ngawang-ngawang ngomong akhirnya pasnya yuk beli. Oh. Jadi lu punya acara. Oh, sampai dulu belum ada. Nah. Jangan jadi ratu barang-barang di dalam. Oh, saya ikut ya? Iya, nanti ya sama saya. Ngapain? Aturang ayah. Oh iya, bagi tugas. Iya. Saya bisa di bagian mantan. Oh bisa. Nama bisa di bagian mantan. Aceh di bagian mantan. Tadi cara kermendak aku dalam sini hari. Oh, iya. Mana keris kumpul di kanan makan. Iya, dadah bang. Ada yang